Pininali tumfan la so video long na kethan ponzi la bangke Amrit Brikshya Andolon 2024 la so certificate koson si ka download nang jima la so puthak sinali tumfan la so video long nang than pachini ponikpo la pen especially la bangke self help group atum la bangke kilang nang ji kinang sorlo athema self help group atum jong si la Amrit Brikshya Andolon la so certificate download le pulta alang tum la so recap atangka kilong ji la bangke long igedeta thek Nasa self-help group that kali department do lason forest punon education pen punon lason datar non nili tumason farmer tum punon alang litum stame pinangan abang pu abang fitumai registration don la pen thingpi aklim ki a photo stame ka ablu dun tang tum do la sikaduk ka vestame la so certificate la bangki ka download nangji kenang sot lo la so puthak nili non nali tum phan pathek pen la so video long nang than pachini ponikpo nali tum la so video lang misen polote liking cp kon la pen videos tame nali tum share kon la so youtube channel subscribe kelang pole nali tum subscribe ikon tangde ko son si ka download poneng jima la so process le chithan pononang la pen lang pononang tang denon pathek pen chithan pononang kicheng sinali tum google chrome long dam pen nali tum tok dam ikon ki tok dam neng ji la bangke Amrit Brikshya Andolon pule tok ta chok la pen 2024 pule nali tum tok dun ta me la pen la first kicheng sinali tum thek ponlong igji official website dak Amrit Brikshya Andolon mate aba.assam government la son thek ponlong po la pen dak tok doji Amrit Brikshya Andolon pu la so adim le nali tum berigon dak ber pon igdet pen puthot nali tum dak page bang loading pon ikpo la pen aba mate assam government aba.assam.gov.in mate Amrit Brikshya Andolon 2024 the official website launching pu ponik po la pen son arjan nali tum dak pen thek pon long igji la pen kicheng si la so certificate ka download nang ji fan la bang ki login pa prang nang ji login ji fan nali tum la pu kung thek long ji dak 3 line thek long ji la 3 line along nali tum berigon 3 line long ber pon igdet pen dak penang nali tum thek pon long igji kicheng si nali tum home sop information download apk la pen login la pen renew registration la pen new registration po option do igji la pen renew registration la pen new registration la bangke dak pen option non bangke close pon igelo la pen nali tum kicheng si down la login po option do ji la ki pen tok thek la login along nali tum ber pon igon la pen login long ber pon igdet pen afit putha dag nali tum login pa pranang pon la so down certificate download ji afan la pen ka download ji afan kicheng si nali tum Amrit Brikshya Andolon long ki pidon a mobile number la bangke nali tum dak pen ber pa pranang po la pen ber pon igdet pen afit nali tum dak thek long ji click here to get one time password pula thak tok thek long chi la so dim bang bering nang po la pen nali tum la ki pidun a mobile number along otp nang lik po la so otp bang nali tum la otp po dim bering nang po la pen hot la bang ki otp nang ke le problem do kok ti otp jong se nang le pulte nali tum kicheng ho registration number do je la so registration number le nali tum la otp adim ber pon sta me chok exel la pen ber pon igde pen fit nali tum la login option long ber pon igon login option on ber pon igde pen fit puthot nali tum dak ing hong ik chanang po la so page bang chilu loading ikpo la pen dak loading ikpo la pen registration number la pen nali tum dak amen kadu ka ve details nali tum copy ke to geri pen sinali tum ke flight ma la so details nali tum dak thek pon long ikpo la pen nali tum a mobile number la pen address kadu ka ve details tamen nali tum dak pen thek pon long igji la pen la son thak nali tum thek pon long igji pu arviana langlote download penetration certificate pu doje la sodim sin nali tum berek nang pu la pen la so certificate la bangke ka download nang ji la bangke kenang iksorlo la dak bangke so certificate jong save pulte nali tum pm kisan punon kapre government scheme punom assam government scheme ben kelong an ba nani tum long don de data thek la pen self help group atom stame prabjin pen download ponegon la so that la bangke do igwerve la pen nali tum la so that
par pe aku le nali tum la so certificate bang download igon jong se nali tum download pini problem do pulde nili fan na homre igon nili nali tum fan nang chirap dun jia fan bori ponik po la pen certificate download ik elo pulte nili non nali tum fan na piklang ponik po certificate bang ko son ma kelong la pen nali tum da screen along thek pon long ikji certificate of authentication. This certificate is presented to nali tum dang nili men klar dak pen thek pon long ikpo nali tum dak thek pon long ikji la pen for participating in Amrit Brikshya Andolon 2024 la pen nali tum la so certificate bangke print out ik det pen hem long bi ko nang po mo afrang ka use ya fan lo la pen nali tum dak thek pon long ji serial number la pen registration number kadu ka details tame nali tum dak pen long pon ik ji la pen la so certificate jong si download thek thek pulte nili fan homre igon nilis tame nali tum fan ancerap dun jia fan bori ponek pola pen so video nali tum ka an ma share un share ego kar biang long aras tame palang ignang la pen pachin ignang la pen la son update nali tum kilong ver jia fan la so YouTube channel la bangke nali tum subscribe ignang po ase Amrit Brikshya Andolon along nali tum photo jong se upload elang ple prabjen pe nali tum upload igon non ta upload apor bang do iglang kuson se ka upload neng jima la so process tame ni lipak lang ponik elo la pen upload pe prab igra nali tum la so certificate bangke download pa prab igon la pen la so certificate ka download ji option la bang ni amus tame puiglo adet do verve la pen long verve la pen aprang hotel sonno kechengsi new registration la so hot tame non ba new registrations tame close igerlo la pen renew registrations tame close igerlo as non photo ka upload ji upload dola nali tum prabjen pen upload igon la pen certificate download igon la pen la so certificate dolo pulre nali tum ason son schemes tame long donik po la pen especially la self help group tum bang prabjen pen download pe prabsi kimeji asipinia video long bang nili la short update nang ki pipon la bangke napik lang pon la anchot lo si dumi thakme kadu kave Karbitish 2.0 YouTube channel long kilang arad on fans tame nilhin pen kardom.